Ndetse okolekana chinsemo chindego ikase kaunti ya Nyamira ebunge ne ya Masaba ni gono maiga yobo choli wana boda boda koera ase kaunti ya Nyamira oyo lekoligie kergo kiobonya kerobo ase kaunti ya Nyamira buna omutenelio boda boda Dominic Bahabu ni gobono aeso kinagote abune natigale kubomura yase ensembeli ya Masaba North eyemaiga yoko bwekeroge kiokolengana Bahabu ni gate birubuna na chikubwatira namu na abarai abande airikonyara konekia gokindi bale kaunti ya Nyamira ukona kurobo getutu wa Masaba ni go Bahabu acha kebene umurobelio boko endera gosira bana boda boda abasa bana boda boda bate abuna mbagendera ko musira soko ndeke nanko bwatira na bara so buna tokumanyigwa no muri ke cyokurwa se county ya Nyamira Paul Kapa okara oyo liekero kibo president kurwa se county ya Nyamira Sireta Dominic Bahabu ni gakoro musangerikano wechi chairman kurwa se chi stage AOMA sub county ya Masaba North agokwana ni gatebere ni garinge tukonyara kabaga gakore mirimo boyikirwa muneji chairman yo chiga asa tebere ngatara hako iskokorwa abisi ekiruge kyo habere gakora asige kabono. Uchaguzi wenye tulienda kufanya ni kidi ya county wenye wangefaa wa resign hiyo barua teko na county commissioner ni chairman wa county baya ku resign secretary wa county na treasury officials. Number 2, all these sub counties we were not having election in any of these sub counties. Kulengana mo na babaikirana sumusangerekano yiga niko batebrenga niko bratkunyara kwa bako mutugekera Bahabu asbalire na gotaba ikabatkunyara kwa bako raisia esako yabo eyo eratkunyara kwa bage kubara segeka kirebosyo kwa niaba yaba na boda boda bonsi ba Masaba North igotware ko basabanga tobwaterane asengenje agenda tobwate ntu ne yokoleta magenderero aiga Masaba North ndotagetise ginonde ndotageti na binde byonsi onde bwansi oraiwe ingana tatageti kanyara kwa bako bwaterana na ntu twakoire libaga omunyamiro mugima igotutete tubwatane boda boda asengencho yobuya bwa Dominic Babu propaganda nere sikoga igangobisi ya Masaba North boda boda yanyarka bakegosiekwa abana boda boda mwensi igotoko nyarka toko bainyolinga obisi ya inono erega igarubis metamayo asere botambe moche lindo monyola services nabo nigo batebrenga obochori bwa kolekana tibwarenge boronge igono otore ime ya BK lakini aiga Nyamira igotoko nyarka toko na Nyamira Riders Boda Boda Association igo intubuna Masaba North chairman 20 ekero twekera lichibu igoto iwananga igotora kore miremu buna Masaba North ritangani korwa bunto nyarka toko unga Dominic Babu asobora ibuaye bune chairman ya Nyamira Boda Boda Riders Association na sensemo yende yokolenganamo nabaiga yatebekanire kunyara kabage korawa amonoyo nyara kabaga koira ekegekwa se county ya Nyamira omoske orindo nigo ya mererie okobao kwa Babu abisi isimu kidogo ikianza kupanuka namna hii hata nyinyi polisi mtapata kazi nyingi kwa sababu kuna watu mtu anatoka hata hana kitambulisho hata kama ako kitambulisho ya Uganda anakuja kwa appointiwa ati yeye ndio chairman ya Masaba North. Na nani ana appointingi chairman? Sisi chairman. So hakuna ku appoint ni ku elected. Lingana omospidi borogongori garo Masaba North Robert Ndambili anyadire koba gakonyara koba gakubabode koba munobo twereru wekabanyolire ogosunsura na okoene wale officials wa uchaguzi hao ndio watatupea mwelekeo kama kuna any minutes waliandika kama kuna resignations watupee kwa saa hii nimewaomba wadumishe amani hivyo vikundi viwili wasipigane na wakipigana tutawachukulia hatua za kisheria nonyina bonda mbili ninga maboli abanenche koba maisona ne bali bagutumeka chipikipiki chinga kichabo tuko azatebere babe maiso kurwasa chipikipiki chiri bakoli ilikolenda amagimabo wale wote wamesajiliwa tumewaelekeza waweke stage moja na nimesikia proposal ikisemekana ni posta mahali kuna stima unaona ni nani anakubeba na unaona hata mabati yake imeandikwa namba yake ni fulani ni hii Ginko reporteri getasini kia wanjete kia Ndizi TV kurugiga se sub county ga Masaba North me county ga Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp okara